Tension has crept in Jampui Jala after a bomb was allegedly hurled at the residence of Mangal Debarma, a dedicated worker of the Tipra Modha party in Nava Sadar ADC village. The incident, which occurred late Saturday night, has sparked widespread fear ahead of the crucial TT-ADC elections. Upon hearing the news, local MLA Biswajit Kolai rushed on Sunday. The attack reportedly took place on Saturday night. According to eyewitnesses and the victim, the explosive was aimed at the house but struck a nearby trees instead. The impact of the blast caused panic in the neighborhood, but Mangal Debarma and his family members miraculously escaped unhurt. Upon hearing the news, local MLA Biswajit Kolai rushed to Navasadar village on Sunday morning to stand in solidarity with the victim's family. He inspected the blast site and held detailed discussions with the traumatized family members. Condemning the act in the strongest possible terms, the MLA stated, "It is a pre-planned strategy and this is a cowardly attempt to disrupt the peace in ADC areas. The administration must act swiftly to identify and arrest the miscreants responsible for this terror act." Pre-scheduled program, jeta jeng nokla soba khaile tongman jorabo, pray 9:30 pone 10টা. Omtui jorabo, kaisa mane bele oba tamne sanai bono. One of Singsa, Botton or Goti Tanka, Kaisa boom, hat Manayak ni boom, Mane pre-plan Kaino, boom Kitar Koro. The Chini Egdom Bishigani Ozaka, Chini Damongoli Nogo, Mia meeting Kaitomo Zaraono, Kishu Bo Borogrok, local Duskiti, his and Simon Obrokno, Oberono, Sing Hoitawachin Chonde Hotongo, Gobro Mia Payango Pay or Kitar Pakia. Kita menya golo oro balek sok pailia kasi bufang nangai yak sikifili per khaza go gobo horo am tin dukro prai nu khorang khana pakyobo na birat ekta tam chhanai bono atong kosisting thangka ngai omai kheno actually chan thangka ngai chini o jongpui jolabo prai 10-12 din romoi kuno gotna ngai tongo kuno amani kisudin sakano khana kana aji jail ni dagai din kha amani sakang khana ka party office rotun puro sabai jakha flex banner sabai jago ngai mo sana thangke local ni kisu duskiti rok local ni kisu politically mo influences tongo jagawo jeng saimano ngai borok tabuk tam nai ngai chin amche rogo no gotonu kha newspaper ro nukhna o takar jalo kaisa shanti poribesh no o shanti khani ni bagui amar সম্পূর্ণ চেষ্টা খাই tongo o mo phatani borok ti phai miabo same gotna khaino salo phatani borok tu bui Oni Mondol President, Fatani Borok to Boy, Amse Tang Guru. Guru meeting Michel Kirikinto. Guru with Tamaka, actor, area work at Tam Chanebono, Semi Atam instigation Kaitongo. Ngay, oh my canoes, Harry Horka Gotanam. Go most Hompuno more political chocranto, among about Junkinto, come out also police complaint Kaja, the police Tao Hamketa and defect Hemiko or American. Gomo hai ekta bor koto incident ngi thango tabu sab jora koto kaisabun police arrest mane khaiman yako ngai kintu chin mauni mukhumonti saitongo protek bano saitongo je omti boro no sing yakar gala ছাড়া হবে না কাউকে হ্যাঁ সবাইকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে কিন্তু তিনি আর ওই সিরিজ অফ ইনসিডেন্ট তখনও আংতাও রায় সরকার কোন একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে যে ফর বিজেপি পার্টি সকজগ আপনি জিমিন বিনা ছাড়া হবে না ফাইনে কিন্তু বিজেপি বাদেও ত্রিপুরাতে পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি দংলে নংবিনকে পার্টি সবাই জানা হেজা তিনি ওর যে বুমকিতার মানে অব তিনি বরক বসকাং করিং সিবলে বরক বসকাং যদি নাইর খেও বরক তো থইকেমো ইট পার্কেল ওর পুরা একদম তাম রড বেপন একদম তাজানো নুক সামনে নুক কিতা mo chini da mongolni ar meeting khai tongmani mo hgai to aganani nok gobrok kitamani no bufanga nangai borok aingo kalai thangai omai te kalai thangai ang pedi khata ekdom কয়টা সময় রং না তাই 9:32 pone 10টা apro chini meeting choli ekdom paidrop ajorao no om incident khata মানে কোনো ক্ষতি রকলে na khoti to tamang khoti to nglia tabke bai mo aing kitarmani kalai thangai aing tolo kalai kha ngai haipeno o gorogo nok rogo tam chane bono tar kata ro ngai ni taibo eat kula ro jal tabis ro gana bortong khangai ekdom sure incident kham The MLA has formally requested the local administration and police to beef up security measures in the Jampui Jala area. Pure report, Chidi Khora.